لسر همان بابته وزیر دروایه ترکیه حکام فیدان گوت ادی او ناخوازن جاره کدن اپراسیونه که سربازی لدجی حسده دست بکن. فیدان اشکره کرد که او تنه هیوی دکن پرسا هزین سوریا دموکراتیک حسده به دیالوگه به دانستاندنان با اوایی که آشتیانه وره چاره سرکرن نب اوایی که عسکری. وزیر دروایه ترکیه هر وحاد بیجه درنکتنا لحفکرنا هزین سوریا دموکراتیک لگل شامه تهدید لسر یکیتیا نشتمانی چه دکه و جهزین سوریا دموکراتیک خواست ریزه لرکفتنا ده آداره بگره. هر وها تکس کرد که شام و گاوین گرینگ و بنگهین باویجه جبو یکیتیا خویا نشتمانی بپارزه. ده چاوره کرن تماشاوان هیجا وان روژان یعنی بری سرساله دنابرا هیزن سوریا دموکراتیک حسده و شامه دا لسر آستین گله کی بلند هفدیتن چه ببن لگور لحف کرنه که دست بیکه و هیزن سوریا دموکراتیک حسده جش سه فرقیان بیک وره و او فرقه و دبن فرمانداریا حسده بخودا بن امریکا جی و چافدیر به فرماندار گشتی هزین سوریا دموکراتیک جنرال مظلوم عبدی جی ده سالیه مجلس سوریا دموکراتیک دا آخفتنک پیشکش کرده بو گوته بو او حتی داویا ساله مزگینه که بدن گله خواه. کمیته دانستاندنان آباکور و رجلات سوری جی لسر پلاتفورما ایکس داوی زانیاری لسر دانستاندنین به شامی را بلاف کرو گوت نها لسر هورگلیان گوتو بیش چه دبن. او هفدیتن و دبن چافدیری امریکا دبن احتمالا که مزن هیا هفدیتن لشامی چه ببه. خاله که دن یا گوتو بیجان او که هر دو آلی شر مدیایی لهمبری هاف راوستینن. لروجاوای کردستان تماشاوان هجا نخوشیه گریپا که دمسال بلاف بویا بفرعی بلاف بویا به تایبتی زیانه هری مزن دگهی زاروکان به تایبتی جی زاروکن باجار حسکه یعنی جوه انفلوانزا جوه گریپه زاروکان زراره که مزن دیتنه جبو که ریل بر ورا گرتن جی ده ناف زاروکان دا دسته پرورده بریار دا که دبستان لحریما جزیره و لرقای جروجا چارشمه یعنی جدو هفته و مهه حتی روجا شمیه بیسته و مهه دبستان بینه گرتن. ایشا زاروککی باجار حسکه یج انفلونزایا ورزی کو به برفرهیل روج آوای کردستان بلاف بویا دنالا. دکتر هنر عبدو کو پسپور نخوشین زاروکانا درباره و نخوشیه داشت تورا مدیایی یا روداوی را آخوی. جبو في غريبة أبي فترات هذه دركتية أو قاع غريبة شائعة وغريبة حرصاتي ولكن يصل بشكل جراندرتي حرارة قلكي بلندة معند سر درمانا كخكك عشق تشيركي أو جيزو بزو زارو كاناري زارو قلكي سر التعبن بوهن عام لا شوان سستبه إيشا لاش بشكل عام قلكي خرطة دوي غريبة ده ممكن بقي مراحل خرط بالالتهابات السينجي تشي بجم زاروكا. دکتر هنر هنک بینگاو و رکارن تندرستیه ین پیویست جبور روبونا و انفلوانزای هجمارتن. او ترساقل کی زیاده جرنابی بس دوی یا خوشو خوب پارایز بکی خاصتن جم زاروکا مثلا پاراستنی انو دجي جواتا ده جوينا ده زارو كلو كمامه هبن لخوكين يا امنه انتي كبنا انفان جواتا ده دستي خو خوشك بشون جبو علاج اويجي درماني التهابات قال لك حالات دناي يعني ضروريه ممكن حالات المحدده الدكتور بده ولكن اغلب حالاتها انه لازم درماني التهابه سواء لا بربكن شرابات عشبي كي ممكن بشكي في دبكه هرج باجار حسكه دکتر دلوان سلیمان جروداوی را بالکشان دا سر گرینگیا هشیاریا تندرستی جبو خپاراستنا جوین خوشیه. گرینگا کو مرو بوبی نکبه مرو الباقجي مقاتبه يك عاد دوا مرو نرجي قربارق قالك لهبه
هەری باش گۆمەڕۆ لە زاڵێکی بچووچک شیار بێت و لە نەخۆشی تەمەندرێژ نەخۆشی شکر و ڕەب و دلوان هەبێت. ji bo rêgiriyê li belavbûna zêde ya vê nexweşiyê li nav zarokan, desteyên perwerdê û fêrkirinê yên rêveberiya Xweser biryar dan ku dibistan li her du kantonên Cezîrê û Reqqayê ji roja çarşemê 17 vê mehê û heta roja şemiyê 20 mehê bên girtin. Hesên Umar, Rûdaw. Rûdawê nerîna hejmarek welatiyên bajarê Hesekê di derbarê vê nexweşiyê de wergirtiye. Welatiyekî Hesekê dibêje ew nexweşî sê rojan lê giran bûye. Çav, qirek, sîng û hestiyên wî ji ber wê şewbê êşiyan e, çûye nexweşxaneyê, bi sîroman rehet bûye. Welatiyekî din jî dibêje zarok nikarin xwe li ber wan nexweşiyan bigirin û divê haya malbatan yani divê çavên malbatên zarokan li zarokan be ji bo ku nexweş nekevin. براستی اف شوباک بسر وی ملتی دهات نه بس زاروک تنه پیکتن کسن مزجی پیکتن یک جوان از سیرو جاگله کی المگران کر چاوی مدیشیا جبر سری مدیشیا قرقام مدیشیا سینگا مدیشیا حتی داوید هستوا براستی حتی مبر المستشفى سيروم سرمدانين زاروك جي يك جي زاروك يمجي بيكتن سرفي شوبهان اف شوبه جرانه والله تقريبا سي زاروك انا سر فيسبوك جديد داخستبون وفات بون اجا فيروزان خوياي قال لك جرانه اجا متخازن عالم حمايات اخو بكن سرفي شوبهان بالنسبه زاروك مقاومه وان نوكا مزنايه وبراستي يعني سرماك هي وزاروك يعني تمي دستيوان جي يكون او جموان دست بيدك يعني بالنسبه جنا خوشيا في شوبهان ري بخدي قال لك زاروك اسعاف كرم زاروك جي مدرسه جي شارعي جي نقلين نتيجه يعني زاروك مقاومه وكامزنايه